أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. Tekrar tam duralım arkadaşlar. Aynı ses çıkması gerekir. Kuvvet. Başla. إذا الشمس كورت. Tekrar biraz daha düzeltelim. إذا الشمس كورت. Yalnız mimde fazla tutmayalım. İza şemsu kuvvet. إذا الشمس كورت. Acele ediyorsan bağladığın gibi ta harfini okursan yanlış olur. Şiddet sıfatını okumamış oluruz. Ve izen nucumun kederet. وإذا النجوم كدرت. Tekrar. وإذا النجوم كدرت. Talar olmuyor arkadaşlar. Biraz daha dikkat edelim. Ve izel cibalu suyirat. وإذا الجبال سيرت. Tekrar. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. Tekrar. وإذا العشار عطلت. Aynın harekesinin fetha mı esre mi olduğu tam belli değil. Buna dikkat edelim. Ve izel tekrar. وإذا العشار عطلت. Tekrar. وإذا العشار عطلت. Şimdi birleştirerek okuyalım. Yalnız ta'lara biraz daha dikkat edin. Artık o tam öğrenelim bu şiddet sıfatını. İza şemsu kuvvirat ve izen nucumun kederat ve izel cibalu suyirat. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. Olmuyor arkadaşlar. Ta'lar olmuyor. Dikkat edelim. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. Tekrar okuyalım. Cibalu'daki ötre güzel çıksın tekrar. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وإذا الوحوش حشرت. Tekrar. وإذا الوحوش حشرت. Arkadaşlar olmuyor. Ta'da duralım. Nefes kesilsin. Nefes hem ses tam kesilsin. Ondan sonra ta'yı okuyoruz. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وإذا الوحوش حشرت. Tekrar. Biraz daha dikkat. وإذا الوحوش حشرت. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
وإذا البحار سجرت Tekrar. وإذا البحار سجرت Tekrar. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت Tekrar. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت Duralım arkadaşlar, nefes keselim. Sonra tay okuyoruz tekrar. وإذا الموءودة سئلت Tekrar. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت Tekrar ihfaları tam yapalım. Tekrar. بأي ذنب قتلت Tekrar o gunneler tam eşit seviyede söyleyin arkadaşlar. Tekrar. بأي ذنب قتلت İklapta yani ses tok çıkmıyor. Çok cılız bir ses çıkıyor. Bundan dolayı da güzel olmuyor okuyuş. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وإذا الصحف نشرت Tekrar. وإذا الصحف نشرت Vavlara dikkat edelim arkadaşlar. Vav dudak önde tam tok bir sesle okunması gerekir. Ve değil. وَإِذَا Tekrar. وإذا الصحف نشرت Tekrar. Ta'ya dikkat edelim. وإذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وإذا السماء كشطت Tekrar. وإذا السماء كشطت Tekrar okuyalım. وإذا السماء كشطت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وإذا الجحيم سعرت Ötürelere dikkat edelim arkadaşlar. Dudak önde tekrar okuyalım. وإذا الجحيم سعرت Aynı şede yapalım. Tekrar. وإذا الجحيم سعرت Tekrar. وإذا الجحيم سعرت Ötüreler olmuyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Dudak hareketlerine dikkat edelim. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وإذا الجنة أزلفت Za'nın cezmini hızlı bir şekilde geçmeyelim. Tam üstüne duralım. Tekrar. وإذا الجنة أزلفت Nunu uzatmayalım. Tekrar. Gunnesini tam yapalım fakat uzatmayalım. وإذا الجنة أزلفت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ علمت نفس ما أحضرت incedir arkadaşlar. Lat kalın. Tekrar. علمت نفس ما أحضرت فَلَا
أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس Seni uzatmayalım. Uksimu değil. Uksimu tekrar. فلا أقسم بالخنس Dikkat edelim. Uksimu değil. Seni uzatmayalım. Fela uksimu bil tekrar. فلا أقسم بالخنس Yalnız hemsi yaparken şeddeli gibi okumayalım. El cevaril kunnes. الجوار الكنس Tekrar. الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس Tekrar edelim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس İza'yı uzatırken elif ile ayn birbirinden ayrılsın arkadaşlar. Net bir şekilde okuyalım tekrar. والليل إذا عسعس Tekrar. والليل إذا عسعس Yalnız hemze olmuyor, hemze çıkmıyor. وَاللَّيْلِ اِذَا değil. وَاللَّيْلِ اِذَا boğazın kapanıp açılması gerekir. Tekrar. والليل إذا عسعس وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ والصبح إذا تنفس Tekrar. والصبح إذا تنفس Tekrar. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم Tekrar. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين Kuvvetin kelimesindeki vav'u uzatmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Vav'un üstüne tam duralım. Şedde güzel çıkarsa uzatmamış oluruz. Tekrar. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين Tekrar okuyalım. مطاع ثم أمين Hemze hala güzel çıkmıyor arkadaşlar. Hemzeye dikkat edelim. Boğazın tam kapanıp açılması gerekir. Tekrar. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما
Tekrar. وما صاحبكم بمجنون. Cimde kalkalı biraz belli olsun. Tekrar. وما صاحبكم بمجنون. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ولقد رآه بالأفق المبين. Tekrar. ولقد رآه بالأفق المبين. Ra'ahu kelimesindeki ha'nın ötresi çıkmıyor arkadaşlar. Yani tam net çıksın. Tekrar. ولقد رآه بالأفق المبين. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وما هو على الغيب بضنين. Tekrar. وما هو على الغيب بضنين. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. وما هو بقول شيطان رجيم. Tekrar. وما هو بقول شيطان رجيم. Racim kelimesi ki ra'yı uzatmayalım yalnız. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. فأين تذهبون. Tekrar. فأين تذهبون. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. إن هو إلا ذكر للعالمين. Kafın cezminde ses nefes tam kesilsin arkadaşlar. Tekrar. هو إلا ذكر للعالمين. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. لمن شاء منكم أن يستقيم. Gunne yapalım ma'al gunnede. Tekrar. لمن شاء منكم أن يستقيم. Tekrar okuyalım. İhfaları bir de gunneyi tam yapalım arkadaşlar. لمن شاء منكم أن يستقيم. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.